ngiyayikhetha inkosi enkulu yasePhakameni. Bingelela isihlalo sasezulwini, bingelele abagcotshwa basenyameni nabasemoyeni bonke egameni lenkosi enkulu yasePhakameni unyazi lwezulu. Amen. Bingelele nehamede engcwele kaNkulunkulu omkhulu wasePhakameni. Manazaretha ingcwele la ngiguqe khona akukho lula. Uma fika isikhathi salomsebenzi omkhulu kwezwe umshumayeli ekuseni, ngiye ngabonga kakhulu uma ngifikisana nezikhulu bezikhona, ngase ngithi cha ngizophuthuma nje umlayezo lona ebengiweza ubaba umshumayeli ngenhlahla ngamthola makuphuma inkosi yasekuseni, ngashawa isikhwadi manje kwala 2 sefane ngiphuthume ngoba sengiqedile inkulumo yami nobaba umshumayeli. Manje uma ngingena emotweni lapha siyabuka isikhathi nonkosana uNdebele engihamba naye ukuthi vele siyofika eFerenacheng inkosi siphuka. Ngase ngifonela abafowethu okufanele sabe nabo khona lapho uhamba kufanele ngithathe entambama ukuya eHluhluwe. Ngase ngithi cha ngizoba khona ngo4. Ngase sibonisana singene sithandaze ukuthi inkozo siyisote ngendlela. Amen. Mana lesayingcwele uma ngizongena nango baba umvangeli ngathi cha kuhle kahle kamhlophe ngizolalela inkozo bagcwele. Amen. Kanti uNkulunkulu omkhulu wasePhakameni uye ebehlela ithi ngizoguqa la. Angazi le nkosi yamakhosi ukuthi ilipho ngithumile ukuthi ngilisho elilodwa ebese ngibuyisela kobaba. Ngizocela ngengoma ka104 104 ingixolele abantwana baba ngiyayeka ukuguqa phambi kwenu akukho lula, kakhulukazi ngoba ngumntwana nje omncane. Ngiye ngijabule mangifika obaba bezumsebenzi, ngilalele ngithokozele lokho ngoba namahloni akhona novalo luba khona. Cela enkosini yamakhosi ngiphi isibindi sezwe lodwa nevesi elodwa engomeni ka104. uNkulunkulu Azor
ukukhuba kwenu okuhle kangaka Inkosi enibusise. Ngiyacela nami enkosini enkulu yasePhakameni ukuthi uma ngiguqekile ndawo ebese uNkulunkulu kaSheba angikhumbula angithande ukuthi imindeni yakithi kwaManqele eyahamba inamacala bese uShebe ikhumbule ithethelela ngoba uma ngila bantwana bahle basezulwini ngisezulwini lakho Nkosi yezulu nomhlaba uma ngilapha Nkosi yamakhosi ngisendleleni yakho ethandayo umkhululi weziboshwa ngicela ukuthi nami ngoba izolo besibuka abafowethu nodadewethu belungisa behla benyuka bethi balungisela usuku olukhulu thathile umfowethu noma ubaba noma umuntu kaNkulunkulu noma inhlalo suthu kaNkulunkulu ibiphethe inkosi ekseni khulumeni kuleyo ndawo kakhulu lene sibiza ukuthi Good Friday ngeke ngisabuyela khona kodwa thina isenzile ukuthi yasilapha ukuthi ukhona inyanga ezinkulu njengoJanuary okufanele sithi enkosini yamakhosi siyakubonga nguye uma besikule ndawo size ngoba kuyisabatha lapho Nkosi yamakhosi eliphilisa imiphefumulo yethu eliphilisa imindeni yakithi ephilayo nesingayiboni neyahamba namacala kodwa ethethelelwa ungalisa batho lakho Nkosi yamakhosi uma kuyisabatha abangcwele kuye kube indawo ufanele siphume kuyo sondlekile noma kuphume kuyo siphilile ngoba masize lapha size sinemthwalo yonke esisindayo kodwa size kuyo umethulo umthwalo ayibonga Nkosi kulesePhakameni bantwana bahle basezulwini ngicela uNkulunkulu engasikhumbula sibe njengezikawu ilwane ethile ezayihlala endaweni ethile eyisihlahla zihlale phezulu zibukane ngaphansi kunesiziba bathi kulesi ziba lesi kwakukhona isilwane noma umubi ocathamayo ukuthi mangahle ngiyithole yodwa ningathokoza kodwa zona zayihleli zingacabanga noma zingaboni ukuthi ukhona umubi ocathamayo ofuna ukuzuzwa yedwa amen manje masilapha abantu abasebasezulwini kufanele sithi masihleli silungise noma sihleli silungise ukuthi omubi yaluza efuna ukuzuza kodwa engasitholi ngoba sembethe ingubo emhlophe bathi lezi inkawu abantu abasePhakameni zayihlala sekuyihlahla sazo lapha ezihlangana khona amayifuna ukuhlangana ihlale kube mnandi esisahleli kodwa omubi ecathame ethi maye sezofika zihlakazeke inkawu enxaphe ebuyele emuva ngoba akutholanga bekufuna bathi ngolunye usuku eyodwa phakathi kweinkawu wayizuza omubi wasondela kancane wagcina eseyibambe yodwa kodwa maye ibamba zabaleka zonke ezinye wayesekhuluma nayo wathi ngoba ngikubambile angifuni wena ngifuna ukwenza lutho kodwa yini into engayidla kuwe inhliziyo yakho ngaleso sikhathi wayesemdosile phansi ngasezibeni lapha azoyidlela khona noma azoyidlela khona inkawu yodwa wayeseyitholile bathi ngaleso sikhathi yayisiphendula yathi cha uma ufuna inhliziyo nebhadi ngoba ubona amasu esihlangene lapha esihlangene khona siyaye siyikhiphi inhliziyo sibeke endaweni eyodwa ngoba kusizona ezethu eikaNkulunkulu uma sihlangene lapha esihlangene khona siwesithandaza manje masithandaza siyayikhipha inhliziyo kithi sibekele eceleni sibeke ndawonye siyithathe masiqeda ukuthandaza bathi bantwana bahle basezulwini wayesethe omubi ngoba akaboni phambili akabona emuva wayesethi kulungile uma ungangitholele inhliziyo ngikwazi ukuyisebenzisa wena ungasinda wena khokheli oyingcwele
Batwana abahle basezulwini bathi wayesethi cha ngicela ukuthi ngikulandele inhliziyo ngoba uthe ufuna ukusebenzisa inhliziyo kodwa kukhona into engifuna ukuyishiya uma sengizohlala phansi ngoba izoba ncane inkozo yami baba mabengithuma kufanele ngihloniphe izwi labo abangithume kulona ukuthi ngibe nezwe elilodwa nje amabili ngoba ma bethume mina bathume mina bathuma bakithi abakwaManqele ngihamba nabo ngicela ukuthi ke lenkozo kungayoni bantwana basezulwini la ekhaya emzini wasesandanezwe kusezulwini elincane la ekhaya ekuseni mas sinikelisa la unikelisa uguqu uhlale phansi uzukhathale bantwana abahle basezulwini sengathi ngayiphatha kahle nibonge inhlanhla yokuthandwa inkosi enkulu yasePhakameni ukuthi nibe nobaba uMshumayeli eninaye ngaphakathi ethempelini uma nifika kuye othandiwe futhi unyazi lwezulu nayizolo wayithandiwe futhi ngoba uma singabuyele emuva sikhulume abantu abakhulumayo abayebefike beneyinkinga nangamasonto mayesebenza ethi ngegama lenkosi unyazi lwezulu bephume abakufunayo sebekutholile manje masilaba nami ngiyayicelela enkosini yamakhosi ukuthi ngiphulukiswe ngibe njengempuputhe nami ngisindiswe mase ngiphakathi kule ndawo yengcwele uthi konke mase ngiguqile ngoba ngiyathemba ukuthi uNkulunkulu unyazi lwezulu likhona ngaphakathi bathi kawo yathi cha ngicela ukuphuthuma ngiyithathe ngoba ziyishiye lapha ya esikhona besikhona wayesethi uma uphuthuma kunguzelena ukuyithathe bese unginikeza yona wena ngizokukhulula wena bathi yasigijima iqhawe ithe mayisiqhekelelele yayisihleka kakhulu yathi hehehe eyami inhliziyo ngeke uyithole ikhona lapha kimi kodwa ekaba uNkulunkulu le yami inhliziyo ngeke uyithole kodwa ukhona umnikazi wayo uthi wayesethi cha mina njengoba bengithi sikhiphile ngoba besithandaza manje eyami inhliziyo ngeke uyithole yonyazi lwezulu ayibonga inkosi enkulu yasePhakameni nawe mfowethu abosho njalo esitheni sakho usho njalo komuntu uthi mina ukholo lwami ngeke ulithole kodwa lenkosi enkulu yasePhakameni onyazi lwezulu usho njalo makufika izitha zikuvukela uthi olami ukholo ngeke ulithole ukhona usho njalo usho uMshumayeli ekseni ethi baba wami ngibambe ngesandla ningabe iphekula nawe ukhuleka njalo inkosi yamakhosi ngisize ngisindiswe ngisekhona emhlabeni ngoba lapha esiyakhona akekho oshintshayo umuntu ushintshe esaphila emhlabeni bantwana abahle basezulwini enye indoda yaba neshwa iganiwe inkosikazi yayo yayisihamba emhlabeni inkosikazi yamshiya nomntwana oyedwa kanti lezitha zimkakile indawo zonke kodwa bathi le ndoda wathi mayihambile umka ingenamuntu ihleli yodwa ngaphakathi kodwa yathandaza yathi noma ithini yaba nethemba layo ukuthi hayi uNkulunkulu ukhona futhi uyamthanda uNkulunkulu ake ngifundelane incwadi kaLuka 10 verse 16 Luka 10 verse 16 ithi le ndoda ngoba usuku ufika umakhelwane uzothi basobho kade kunomhlangano izolo ayeza abantu bazokuhlasela ekutheni bazokubulala ngaphakathi endlini uma kushona ilanga nje zizofika izitha zakho izokubulala bathi yathi le ndoda ngizokwenza kanjani kodwa yayisichama phakathi makushona ilanga ngizophuma ngibaleke uze ngangitholi izitha zakho bathi ngempela kwashona ilanga yayisiphuma indoda ihamba nomntwana wayo ayibonga inkosi enkulu yasePhakameni ithe mayisendleleni le ndoda uthi makuqala ilanga selishonile sekuqala shaya isikhathi sokuthi sekulate mayithi yabheka emuva la isuka khona iyabona abantu bagcwele igceke ngaphakathi ekhaya sebeqalisile bayilayitha indlu ephuma kuyona ngaphakathi angifundela baba incwadi kaLuka 10 verse 16 onizwayo uyangizwa onizwayo uyangizwa onendelayo
uyangidela onidelayo uyangidela ongidelayo uyamdela ongithumileyo onidelayo noma ongidelayo uyadela ongithumile Nkosi kuseba khuluma ngenkosi enkulu yasephana nonyazi lwezulu amen bathi le ndoda ithema ithi yabuka emuva yayisibona umlilo usuqalisile usha washa umlilo indlu yasha indlu mabethi bayabona sekuyakhanya nangu lo muntu esimfunayo ngaphesheya bathi zagijima izitha zakhe zaphaka inqina zathi wena phuma ngapha zazi imkaka abantu abahle basezulwini wangabe wasebaphaka nendawo wangabona emuva wangabona phambili wathi mangabe ebona ukuthi hayi phelile amaplan bengenawo aphelile kodwa wayeselibiza igama wathi uNkulunkulu uzobe nami ungikhumbule uNkulunkulu uzobe nami ungikhumbule bathi le madoda hayi sethi cha asifuni ukubulala ngezandla kodwa asifuni ukubulala ngomlilo bathi bantwana abahle basezulwini base beyishisa indawo lapha akakuyona bayikakalezela ngomlilo kwakunotshani bakakalezela base bethi mawuphuma ubaleka sobulala kodwa linda ushe ubona uzuphele ngoba sifuna ukuzisa ubuhlungu bathi indoda yaqala yahlala phansi yaqala yathi Nkosi uzongikhumbula uzobe nami uyeza awumhla bantwana abahle basezulwini isikhathi sabo sesigoqekile uma sebebiyele kanjalo ngomlilo bathi umlilo waqala wasondela yayisima indoda enethemba likaNkulunkulu yayisithi Nkosi ngisiza ukuthi mina noma ngingafa mina noma ngingasha ngiphele kodwa mayisindile umntwana wami ngiyobonga uNkulunkulu oyingcwele indoda yaphenduka yaba isikhukhukazi masinamatshwele esiyesithatha amatshwele awusiphamisa amaphiko siwafihle sithi noma ungafiki ukebo uzama ukuthi uzozama ukuthi uyathatha kodwa efike egqule phezu kwesikhukhukazi wamatshwele afihliwe isikhukhukazi umama wase ayibona Nkosi ephakameni bantwana abahle basezulwini bathi le ndoda wathi mawususondela umlilo wayethi yabheka eduze kwakhe ngoba kunisho leyani ingoma kanaba 8 ehlabeleni samaNazaretha ithi noma sengibamba ididi seyisiphuka angisaboni umuntu lapha osizini umuntu nomuntu obesebhekelela ngalolo suku umuntu uma esebiziwe ngalolo suku oluzofika kimi nakuwe bathi bantwana abahle basezulwini ensizwa yabe sibheka indawo ethi mayibheka thola kunomgodi eduze kwayo umgodanyane nje oshona kancanyane wayesethatha umntwana wakhe wamfaka phakathi emgodini wayeselala phezu komgodi waqala wafika umlilo wasondela kuyena kodwa zange zebaleke waqala umlilo washisa impahla zakhe wakhala kodwa ukhala phezulu komntwana wakhe ufihla umntwana wakhe ngaphakathi emgodini bathi lensizwa yaba nesibindi esiyisimanga yathandaza khona lapho yathi Nkosi noma mina ungaphela ngami kodwa mayisindile umntwana wami ngiyobonga uNkulunkulu oyingcwele bathi ngaleso sikhathi wasondela umlilo wangena egazini washisa impahla waqala ukushisa impahla yangabaleka indoda yakhala wazongena enyameni yasha yazi yaphela finish wazophuma umphefumulo uthe mawuphuma umphefumulo ngaphezu komgodi mabe shifta inaphuza baphuma ingane iphila ngaphakathi emgodini bathi lathi ilanga lamalanga makukhuluma lowo nkulumo yathi bantwana basezulwini angikhulumi ngomuntu kodwa ngikhuluma ngawe mawuyiNazaretha ukuthi uma ngesikhathi uphuma emazini uphuma kukhona umntwana kuwe ngaphakathi noma ifika izitha zakho zikufuna uyakwazi ukumvikela umntwana ongaphakathi kuwe uma kufika impi kaSathane ifika ngaphandle uyakwazi ukuthi wena ukuthi ngiyayifihla into yami engaphuma nayo emazini uyakwazi uma ngafika isikhathi sesayivunguvungu efika emhlabeni uhlale phansi uthi ngibambe ifa lami lasezulwini elobuNazaretha akusibona bangathandi ubuzabuwe
abahle basezulwini. Kodwa mase ngizohlala phansi ngifuna le ndawo ukuyigcizelela ngoba yona kuphela ngicabanga ukuthi mase ngizohlala phansi lo muzi omkhulu kangaka abantwana abahle basezulwini sithi mase ngaphakathi ebese sekuvikela ukukholwa kithi ukuthi inkosi kungasuka ukukholwa kithi. Ngoba umuntu mase esukela ukukholwa abantwana kuba nekhani abantwana basezulwini. Umuntu ma engasekho lo hleli kuyena akayithandi intenhle. Uthi mayibona intenhle bese ethi akusiyona le ngoba usesukile lo waphuma naye emazini. Sengathi singathi sonke ngathi singalusa sibe nesibindi. Ayibonke kwasephakameni. Sibe isibindi sokukholwa sithi nyazizwe sihleli kuwena ngoba uNkulunkulu phezulu koNkulunkulu. Silingisa inkosikazi bangwele owathi mangabe bangivakele ingithele muzodwa. Yabo. Bantwana bahlaba le nkosikazi bathi yaphuma ekhaya kuyinkosikazi yasemakhaya nje iphekile lapha. Bathi yasithatha isigubhu sayo yaphuma emfuleni ithathe yashingane ngizokwenza imizekelo ethandwa ilanga lamalanga abantu sophakameni. Ngoba ukukholwa wethu makufika ivunguvungu fanele sibambe sibe nezimpande phansi. Uma kufika ilingo fanele zishiye thina sisinako ukukholwa kwethu. Bantwana bahle basezulwini bathi le nkosikazi yathulisa umntwana wayo wathula. Yayisimthatha umntwana wayo yayisimbeka emseleni. Ibasile laphayana ngey'nkuni emakhaya ibilisile kubilisayo yayisithi ngiphuthume emfuleni kanti omubi uzofika. Uma efika omubi iy'nkuni zahlehletheka okushaya ngaphakathi endlini umlilo wasondela wawusushisa indlu yonke ingane ngaphakathi. Bathi yathi uma iqhamuka inkosikazi phezulu negqomo iqhamuka inkosikazi ithwele phezulu igqomo ibona ukuthi sebegcwele egcekeni bazama ukucisha umlilo ucisheki yakuyisa phansi isigubhu aseyibona amakhosikazi endawo ukuthi hawu naku masipalibani agijima mayigijima esangejubane athi mayefika khona esangweni ethiwe iphosa ngaphakathi endlini base bembamba omama bambamba bathi ungabusangena ngoba vele ungaphakathi sekuphelile. Bathi yakhala inkosikazi yakhala ngengane yayo ukuthi Nkosi yami ubuphi ma kuze kusho ingane yami iphela ngoba indlu siphelile usho ingane yami ngaphakathi ayisekho vele. Khuluma ntasephameni ngokholwa uthi uma ukholwa uma kufika ilingo kodwa hlale enkosini yakho unyazi lwezulu. Amen. Bathi ihlobo lasezulwini le nkosikazi amakhosikazi ayidedela umlilo usuphelile sekushe yonke into. Bathi ngasikhathi yakhala yayisikhala ithe mayisiphakathi nokukhala yayisicabanga ukuthi ukukhala kusizi yayisishaya ingoma ka-31 yayishaya amavesi phansi ikhala ngayo phansi ngoba muhle umuntu othemba lakhe lukuJehova. Bathi yakhala le nkosikazi yathi mangabe beyithulisa yahlabelela ingoma mabesuka phezu kwawo sebethi asingene siyobheka beyibambile ukuthi ungabusakhala wavele ingane siyiphelile ngaphakathi. Bathi yangena inkosikazi enethemba likaNkulunkulu wasephakameni noma enethemba lokukholwa kwayo ukuthi ukukholwa kwayo vele Nkosi noma ngafika ini kodwa ngiyohlala esandleni sakho. Bathi yathi mangabe ifika ngaphakathi ihumuzela inkosikazi esifungo sika-14 ithi wena uhlawu lwezulu ezolo yabona zonke izinto ey'shile ney'nkonkonkongo endlini. Bathi lwaselivuka kakhulu usizi lwathi Nkosi noma usuvumile ngomntwana wami kodwa usungishiyele ngisho amathambo pho. Bathi yakhala inkosikazi yaluza beyibhekise endlini izama ukubheka amathambo omntwana wayo. Bathi ngaleso sikhathi bathi bebheka bekhungatheka ithi ingane ngathi ishakushenga ngisho amathambo. Bathi bezwe iphimbo lengane likhala ngale emseleni umntwana ekhala ngale emseleni. Uma bethi bayabheka kanti besefikile ukugqabadela umdlalo wasephameni inyanga yezulu. Yathi mayifika inkosi enkulu esephameni inyanga yezulu uma ememeza inkosikazi ithi shembu kuphi makuvela inkinga engaka phakathi kwekhaya. Wathi mayifika ithatha umntwana bathi wasemthatha umntwana abadala umthuzo okuphephela waseyifaka emseleni eyikhamba ngeyidwawo wayesethatha itshe lesinto lokugaya imicaba bayalasa basuke emakhaya waseyimbonya ngalo waseyifihla uNkulunkulu
umntwana wami bantu basebeyithatha mayifike ebusuku inyanga yesizwe yathi yimi mntana ngifikile ngithatha ukukhala yimi ngifike ngithatha umntwana wakho ngokholo lwakho nalo-14 wakho uhambayo bantwana abahle basezulwini silandela indaba enkulu unyazi lwezulu engaba yiphutha mangahlala phansi insizwa yakithi kwaNongoma lapha eNjabela umbongo sendebele uganiwe intombi yakwaNtsele eyinsukwini wabethola intombi yabo ingane yokuqala mayifika emhlabeni ingane ifika ihlukanisile esithweni sayo esithweni sayo sangasese uthi uNdebele bengihleli nani bafana unganitsheli ngoba esasilinde ithembe ethe udokotela iyothi iminyaka mawusu9 ebese nemletha umntwana ngizokwazi ukumlungisa esithweni sakhe ngoba ubuntu bakhe abukho buhle uthi besithule nomngami nomama kankosikazi nobaba kusho okungizala bengaze ngimtshele sithule nenkinga esihleli nayo Bonge uJehova ibambe ithi lensizwa umngami uyafika insukwini nomnyaka u7 inkosikazi indodana yakhe uthi mayifika lapha elinda uthi mayifika ezonikela phambi kwenkosi yasephambili inyanga unyazi lwezulu uthi bese kuqhamuka abashumayeli nezimbeke namakhosazane bethi nikela uthi ngathi mangibika usizi umngame ebika usizi bathi abashumayeli ngathi izima usizi lwakho dlula uyobona ubaba ngaphambili wathi mayidlulise efika enkosi yasephambili yathi inkosi ithenga amafutha uthola amanzi indaba negcoba indawo kule ndawo lena okufanele kuphume khona ubulili bayo uthi ngibaphuma namanzi ushebe khipha isibusiso bathi befika ekhaya uthi uMaNqele wenza njengoba eshila uNkulunkulu asephambili wabilisa amanzi wayithoba wayigeza wayesekugcoba ngamafutha abusuku waba inkosi enkulu unyazi lwezulu uthi zabambili zabathatha izinsuku uba besukile linda uthi mthemathi ngiyavuka ekuseni ngiyabona ingane ehlukanisile sekuyintombazana ayibona inkosi yasephambili sizothi ubani lo wesimnandesho wasesizulwini eyinsukwini mangilapha ekuthuthukeni ngihlele edokodweni nomshumayeli uMaduna wase-Orifamo sihlele ngaphakathi kufika umfana kaMpungose ngale phansi kwahobiyane ezweni lakithi kwaNongoma ngakwaDabazi uza kimi kanti bengitshele ngefoni uthi mshumayeli ngisize ngiyokwazi ukungena ngaphakathi ngihamba nomntwana ngaphakathi lapha endaweni yakhe yobulili akanayo indawo ekhombisayo ukuthi nabo kuyavethwa uyindoda kodwa akanayo indawo le angazi bathina abadala izikhwama lezi ayibonkosi emphakame baba umfake ungixolele bafaka umshumayeli ungixolele cela umzuzu wodwa sengohlala uthi lo mfana kaMpungose ngithi mina hayi mshumayeli hamba wena ngaphakathi ngoba mhlawumbe ngeke ngikwazi ukungena ngaphakathi ngisiza mshumayeli Maduna mhambise umntwana ngaphakathi wena uzokwazi ukungena bazokwemuke hawu mshumayeli ngiyaphuthuma sengiyemsa ngithi cha baba ngisiza uyakhala umfana kaMpungose uma engena ngaphakathi uthi mshumayeli ngangimphethe kanje umntwana ngamdlulisa ngaze ngafika onyazweni lwezulu ngafike ngathi inkosi yamakhosi ngiyacela inyazi lwezulu nangu umntwana uthi uyagula nangu baba wakhe wachaza umfana wathi umntwana uzele izingekho izikhwama ekhombisa ukuthi uyindoda hawu bantwana bahle basezulwini kodwa uNkulunkulu makunje singathi ushebe engasikhumbula esifihle ephikweni lakhe uthi nezitha zokuNazaretha singasitholi bathi ngaleso sikhathi yathi inkosi esekhwameni mthenga amafutha inkosi ibusise uzolunga umntwana baphuya sebephethe ithemba wangena lenkosi laphana enakhuzeni edokodweni nomshumayeli Maduna ngathi mina senibuya khona sesibuya khona ngathi uzwileke wathi ngathi kuzolunga hamba nethemba ayibona inkosi ephakame wase lo mfana ephuthuma emsebenzini wahamba uthi lo mfana kuphela izinsuku zabambili uthi ngithe umntwana bengahlala lapha engikhona ngitheke izwa bengithela lapha behlala khona bathi kukhona ngathi kuyavela uthi ngangakholelwa uthi ngathi abamlethe lapha engikhona uthi mayifika lapha engikhona ngathola umntwana usenayo izikhwama lapha ngaphansi eyishotho indoda ushembu useyifakile amen manje asithi ubani lo mfana befika imizolo mangifika ntambama uyafika berinokosana Ndebele nokosana unyebe bangaphosisi befike lapha endlini sikhuluma yokunye ukukhuluma uma efika lo mntwana ukhuluma kanje uthi ngiyabonga ubukhulu benkosi enkulu esephakameni nithi mina usuyikhathile inkosi ubukhulu bathi ukuyezulwini sengathi silapha sibambelele esandleni ngoba unyazi lwezulu uNkulunkulu uthi angakayikhethi inkosi
ngenwe zilwane uthi ngaya kumshumayeli ngathola kugcwele ngangawazi ufika phambili ngithe ngosuku olulandelayo ngafika ngaba nenkahla ngaze ngafika kumshumayeli uthi zaphuma ilwane zonke zaheyiza zasho nomuntu oyifakileyo ethi umshumayeli uqaba ngegama lonyazi lwezulu. Uthi namhlanje ngihamba nani ngithumele ekhaya useyaphila. Hawu bantwana bahle basezulwini, siyacela ukuthi uShemba sembathe siphe uthando lwakhe lasezulwini, esiphe namandla okuthandaza namandla okukholwa, ngoba yena uvele ezulwini uNkulunkulu ayibonke Nkosi ekuphakameni. Awu mangingona isikhathi sengingaboshwa Nkosi ukuze nikuzwile. Ngiyabonga. Ayifanele ukuniwe nje. Yini konje enye engayikhuluma ehlukile kuloko. Into esingihluphe kakhulu bantwana basezulwini. Lo mntwana useshumayele ngempilo yami yonke. Ungangilibazisi. Enawo sekhona akho lutho ngizokhuluma nje noluncane ngabe ngidlala ngesikhathi sami cishe ngayilahla intshumayelo enkulu kangaba ngayitshela ukuthi ngumvangeli ngizophatha inkonzo ocishe ngayilahla into yami enkulu kangaka. Lo mntwana ungikalozwane kade ngikhala ngihleli la kwaba ngaziyo bebebona ukuthi umvangeli uyakhala. Futhi angifuni ukunambithisa lutho nje. Mawungazwanga uvanga. Cha undaba yami le. Mina ngizwile ngenele. Kodwa iqale nginalo lelodwa likhuluma lengane ukuthi ngingasuki kulokhu Thixo angakhona. Noma sekusha umlilo ngiqoqane ngibe njengesongololo kodwa ngingasuki kulokhu uShemba sibhekho. Abusibowe nkusabamathandi abamathandi kuna ubuza inkosi awubasebela timbalwa aphila uthando uxaba abambisa uBradoctor X ubengekho ngesabathe edlulile. Ziningi izinto ezizekela kodwa ngifuna ukukhuluma ngalokho konke lokho. Lo mntwana lo ingane encane mhlambe ungwesi 9 noma 10 einganeni zami. Hayi second mhlambe ungwesi 10 olungwesi 20 ngoba phela amnazi ingane mina ezintathu. Kodwa ungakhile lo mntwana wangiqoqa. Uma uhlaselwa izitha kuningi okuhlephuhlephulayo ukukanakana kwenza amacana njengesibhuda. Kodwa ungakhile lo mntwana wangibuyisela ekhuluni kwami konke. Amen. Ayibonke semprese kwami. Amen. Baba Mshumayi. Ufosindo kuyibo kalendo. Uzoyona. Angisukuyona manje. Sabani konke. Asibani konke. Uyangivumela uMshumayi. Uthi asibani konke. Yazi bakithi ngiyahlebela kuphela umoya kimi ngathi usuke. Ngiphelela umoya. Kubuya isibibithwana ukuthi ngikhala. Ngicabanga izinto ekade ikhuluma lengane emva kwazo. Inkosi usenikuzwile. Inkosi usuphamoke phansi. Dr. X. Sicela itulo ngoba